Guthira kwa ndemu iria muingi wa matura ngurani kaunti-ini ya Nyandarua makoragwo mehokete ni gucungiririe hahu ya kugumirwo ni thina wa mai kaimana maya makiumana na kuongerereka kwa andu kwigwatira migunda ya ndemu cia kaunti iyo. Economic benefit na conservation. Na niguo kuhitana na ugwati ucio mbere, muingi ni uritie thirikari gutacukire ikinya ria kiwatho aria othe megwatire migunda iyo undu umwe na gutigirira thingo ciacio ni ciairigirwo. Goka makaiya makambiria kurima na mundu ucio ongethi kumwira auga mugunda ucio ne wake. That is a major challenge. Kari yoe jukumu ya ndemu ino imeirigire na icoke miti yo handa eirigirwo nigetha ndigagithukangio ni mahiu maitu no ni tungihoya nigetha miti ino yambe irugamie. Makiaria hindi uhandi wa miti ndemu-ini ya Kwagara wadi-ini ya Gathanji, County Commissioner wa Nyandarua Benson Lepa Morijo ni ahete mukana aria othe megwatire migunda iyo makorwo makimicokia kwaga uguo thirikari ni kung'ethanira nao. Ni tukwenda development ya ucigitira tondu kundu guku ndemu ici citu ni iri thamaki na ni kuri group ya andu tuigite guku mategaga thamaki na ndio maturoragira ndemu ici. Nataka kuwaonya wale labda wamejaribu kuencroach kidogo kwamba wajiondoe tu pole pole kwa hiari, kwa sababu kama tutajulishwa kwamba kuna wale wameshukua sehemu ya ardhi hii, basi tutakuja kwa kishindo na tutarudisha ardhi. Lakini tunaomba tu kama kuna wale labda walinyemelea kidogo kwa kutafuta chakula ama mboga kidogo, basi ni mzuri waiondoke ili iweze kutumika kwa kikamilifu. Ona gukirio uguo muingi no uritio kumenyerera ndemu icio na njira ya kwaga gucihuthira maundu-ini mangicungiriria guthuka kwa mai ta kuhurira nguo guku makiorio kuhimbirio handi wa miti hakuhi na ndemu icio. Makirima hakuhi na ndemu ici ni tuya korwo ni waru marahanda rimwe ni mahuthagira ndawa, ni tuya korwo ni kiria kingi marahanda rimwe ni gukorwo na ndawa, na ndawa icio ni cingiraga thiini wa tiri na igoka guthukia mai maria maranyua. Na nikio nginya nitwiraga andu nginya kuhura nguo andu matige kuhura nguo tondu thabuni ucio mundu ucio aratumira kuhura nguo ni ucokaga ugathie mai-ini maria turanyua na magoka guthukia mai maria turanyua. Kuringana na murugamiriri wa ruhonge rwa tabia wa mai gitaro-ini kia Rift Valley Hosea Wendot oigite kuri na ndemu itanyihire 260 iria iri kaunti-ini itiganite iria irathi na mbere na gutangikirwo niguo kuhurana na thina wa mai guku akiranira gutigirira mai ni matambio micini ya ikari a mwena ucio. Lakini tunataka ushirikiano so that wakati tunakuja kuitekeleza tunaimaliza kwa upesi. Handu-ini ha Kameme TV Geto Waithira wa Kihara.